Jambo. Sorry. Ninaitwa Didier Sinzahera Mbarasa. Ati wiriwe, ese witwa nde? Ati nitwa Didier Sinzahera Mbarasa. Leo kwetu kukua hapa ni uchungu. Ati twebwe impamvu turangaha na akababaro. Tunakutana tunachinjwa kama mbuzi. Ikigaragara biragaragara yuko turimo turicwa nk'ihene. Biragaragara nkaho tutagifite agaciro. Communauté internationale ireconnaître kama este kunaishi watu. Este tupo watu. Icyo dushaka kubwira imiryango mpuzamahanga Communauté internationale nuko ikwiye kumenya yuko muri este ya RDC hatuye abantu. 40 voleurs tunatoka ku mambo mbalimbali, tunapata amani. Leo tunakuwa mudrone. Cela veut dire que twanyuze mu bintu byinshi bitandukanye, twanyuze mu ntambara bitandukanye, abajura ndetse n'ibindi bitandukanye, ariko ikigaragara tugeze noneho mu ntambara zo guhangana n'amadrone. Ama apana sababu etape rero ntabwo bikwiriye. Normalement turipasha kupata amani sasa. Ibintu byose twanyuzemo ikigaragara nuko twagakwiye kuba noneho ari igihe cyo kuba twakabaye dufite amahoro. Malalamiko yetu tuone mahali kilio itafika kama italeta matunda fulani. Sino tunachoka. Tunasikia tunachoka. Hatuwezi kuwa na rwose turarushye kandi turananiwe. Turabizi neza ko ibi bitero ari biva muri West ni bivi Kinshasa. Turamenyesha rero imiryango mpuzamahanga yuko yadufasha ikadushakira amahoro dukwiye, kubera ko natwe tuba dukwiriye kubaho nk'abantu. Ndio tangu M23 AFC iko Goma ama mu este mu Nord Kivu tuko na amani. Tunalala milango wazi. Ati nibyo kuva aho AFC 23 yagereye Goma twebwe twari twifitiye amahoro, twararaga n'imiryango ifunguye, nta bajura, nta bwicanyi, ibintu byose nta kibazo cyari gihari. Iko mu groupe ele 40 voleurs mais leo haiko. Ati kera abajura bazaga kukwiba iwawe mu rugo, wahamagara kuri telefoni ugasanga muri abo bantu 40 baje kukwiba, uwo uhamagaye utabaza ari muri abo ngabo 40. Ariko ubu ngubu nta bikiriho. Turasaba amahoro rero kandi turasaba kwitabwaho. Ndio, asante sana. Murakoze cyane. N'ubushyamirane rero mu burasirazuba bwa Kongo, abasivile baratanga ibitekerezo hagati mu ntambara. Umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje guteza impaka n'impungenge nyinshi mu baturage bahatuye, mu gihe imirwano n'ibikorwa bya gisirikare bikomeje kwiyongera mu bice bitandukanye. Abasivile batuye mu duce twibasiwe n'iyo ntambara bavuga ko bagenda barushaho kurakara no kugira impungenge bitewe n'uko amakimbirane hagati y'ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwari ikomeje. Bamwe mu baturage bavuga ko mu bikorwa bya gisirikare biherutse kuba hashobora kuba harakoreshejwe indege zitagira abapilote, drone ndetse n'intwaro ziremereye mu duce dutuwe cyane hafi yaho. Nk'uko rero ubuhamya butandukanye bubivuga, ibyo bikorwa byateje impungenge zikomeye ku bijyanye n'umutekano w'abasivili no kurinda abaturage. Abanenga ibyo bikorwa bavuga ko leta ivuga ko irengera abaturage bayo igomba kwitondera ko ibikorwa bya gisirikare bidashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Izi mpungenge zikomeje guteza impaka mu baturage batuye mu duce twibasiwe n'iyo ntambara. Mu turere tumwe na tumwe abaturage bavuga ko bumva baratereranywe n'ubuyobozi bukuru bwa Kinshasa, kandi bakabona ko iyi kibazo byabo bidahabwa agaciro gahagije. Ibyo bituma hari aho abaturage batangiye kugaragaza mu ruhame kutishimira imikorere ya leta. Ku rundi ruhande, bamwe mu bashyigikiye umutwe witwaje intwaro uzwi ku izina rya AFC 23 bavuga ko uwo mutwe ugenda uhabwa impuhwe n'igice cy'abaturage bamwe bumva ko baha uburinzi cyangwa uhagarariye inyungu zabo. Icyakora ku
kuba imitwe yitwaje intwaro ihari muri aka karere bikomeje guteza impaka nyinshi kandi bikaba bikiri imwe mu mpamvu zikomeye zo kutagira umutekano. Ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo biragoye kandi bifite imizi mu mateka maremare y'amakimbirane, impungenge z'umutekano ndetse n'imvugo za politike zitandukanye. Imiryango mpuzamahanga niyita ku bikorwa by'ubutabazi yakomeje kenshi gusaba impande zose kwirinda gukomeza intambara, kugirana ibiganiro no kurushaho kurinda abasivile bafatiwe hagati muri ayo makimbirane. Mu gihe ikibazo gikomeje, abaturage benshi bavuga ko icyo bifuza cyane ari ikintu cyoroshye, ni amahoro, umutekano n'ubuyobozi bushyira imbere kurinda abaturage no guteza imbere imibereho yabo. Reka mbareke rero murebe uko abaturage biraye mu mihanda mu nce za Goma ndetse n'ahandi hari kuraswa ibyo bisasu hakoreshejwe amadrone bamagana leta ya Kinshasa ndetse n'abo bakorana bose. Iyo tuvuze bakorana harimo ingabo z'u Burundi, abacancuro ndetse n'abazarendo. Kwita mu zimeze nk'ibisanzwe, kora like na subscribe, hanyuma rero dukomeze tubane 5 kuri 5 mu makuru atandukanye. La population dénonce le crime de guerre contre l'humanité. Bon, tuko hapa kwa ofisi ya meya muji, tulikuja remettre
dokumenti yetu ya kusema ya kwamba kufuatana na hiyo bombardement ya 4h ambaye gouvernement ya Kinshasa ilifanya, tunasema no, tunapenda tuoneshe opinion national na international kusema ya kama sie ndio tunakuwa victime ya hii vitu. Pale hakuna jeshi ambaye alikufia pale hakuna kusema mutu ya AFC M23 alikufia pale. Par contre ni shie ndio tulikufia pale. Alors kama mangelipiga hata kule kushande bataille kule wenye kuko malinde fo yabo ilikuwa ya lazima sana. Mais lakini sasa shie tena ndio wanaanza tupiga hayo, vraiment ça ne va pas. Ndio tunasema vraiment tunapenda tuoneshe kwa duniani nzima kusema ya kwamba hii vitu inafaa bifike mwisho na watu waache hiyo mavita paske haituletee kitu kizuri. Ndio maana tunasema tutaenda, tutamarshe, tunasema tunaonesha opinion international national na kubeba ile memo wa MONUSCO kusudi waangalie namna gani wanaweza kutrouver solution kwa hii vitu. Wakaaji wa Goma wote ninawaalika kusema ya kwamba wapartisipe paske iko kitu enye inafika kwa rafla. Wale ambao walikufa leo hawakujua, inaweza nifikie, inaweza wafikia, inaweza tufikia sisi sote. Mena kusudi tuangalie kama hii kitu isifikake tena, ndio maana tunasema tunajisouleve sisi sote wakaaji wote wa mji wa Goma, tuangalie koma twende kulilia wale ambao wanakuwa na uwezo ya kututetea kusudi wakomaishe hiyo shida vita. Waraia wote wa Goma watashiriki kwa hiyo marshi yote ambayo tunaandaa kesho. Haizuru class social gani, vijana, wa baba, wa mama, wote wanaalikwa kwa hiyo marshi ambayo tunaandaa kesho. Kesho na 7h tunakutana pale sisi sote ku Stade de l'Unité. Haizuru nani, wewe uko mkaji wa Goma, uko mkaji wa Nyiragongo, unakuya pale na 7h juste tukutanane pale. A partir ya pale tunaenda onesha hiyo shida, wale wanahusika wanaweza kututetea zaidi. Ni kweli leo tumepokea societe civile tuandikia kibarua ya kuomba marche pacifique kesho siku ya 4 tariki 12 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Na tuliitikia ile marche parce que population ndio inataka jimanifeste